Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ftit jiem qabel iluq ix-xarejn mill-mewt traġika ta' Pelinkaja inkixfet plakka ta' tifkira fil-post fil-Gżira fejn tilfet ħajjita wara li ttajret minn Jeremy Camilleri. Preżenti għal-viġili li saret għal din l-okkażjoni kien hemm fost l-oħrajn Malti il-Prim Ministru Lidja Bela li ltaqat mal-qraba tal-vittma bħala espressjoni ta' solidarjetà tagħha. Ommu u oħt il-vittma deru viżibilment emozjonati, tant li ommhom kellhom jiġibula siġġu biex tpoġġi fuqu. Hija bdiet tanna qudbus wieħed minn diversi ritratti ta' bintha li nġibu fuq il-post. Oħt Pelin tenniet ix-xenqa tal-familja li ssir ġustizzja u mill-ġdid saħqet li ma jridux vendetta. You already remembered me. First time I was exhausted, but I'm stronger than yesterday now because I feel all people support to us. I feel it. We never want to revenge, never. We just request justice, strong justice. This is our responsibility. It is related to all humanity. That's why we have to fight. We will see justice. I believe it. Pelinkaja torka ta' 30 sena tilfet ħajjita nhar 18 ta' Jannar ta' din is-sena, propju feluq snina fi triq Testaferra tal-Gżira. Jeremy Camilleri ta' 33 sena minn ħallija qed jiġi mixli bil-qtil tagħha. Bosta ħbieb u qraba ta' Pelin kif ukoll membri tal-Ambaxxata Torka f'pajjiżna inġabru biex ifakru l-memorja tagħha. Hawn saru wkoll tal-Parruħ Kaja mmexxi mill-Imam tal-Komunità Musulmana f'Malta u mill-Kappillan tal-Gżira.